Tres coisas que nós saca for é going viral aqui. A melhor bisa queda cria engaging content. Para o conteúdo. Queda purba papia from a real perspective, pero também purba de connect as much as possible com o audience. E goal tapa nos queda on brand, qual significa tabu mes, papia di bo mes, então queda real ku bo experiences nang. Dessa aqui one of those real podcasts episodes nang ku bata mir de nos ku nosa go through this, aqui na nosa do nos no nosa schito kort bambisa, no outra banda, nossa sim les então quando você vai move forward. Esse é número queda cria engaging content. Número dois, bobo da bi. Oh, mas que você três, né? É sentence aí, ué. Oh, no. Três Ito, como bisa de frase? A, B, C. Ah, não. Sim, Mas sim, que sim, ba, sim. ok, ba, tu me Nós podemos dizer no é três. Número 3 um, minutes. Bob. Número um, que create engaging content. But tu pun rami pa bisa o que ba kay bisa? No, mita bisa na bo, okay, mita in school laka nos hasi sa tres nang. Si pero ba bisa yung ka ba wagi? Kasi mita bisa no laka nos hasi sa tres nang. Bong, ere, repeatin nang. Kasi mita ba hasi? Okay, sorry. Repeat it. Cut this out. No, número uno, queda crea engaging content. Número dos, queda papi di bo mes experience nang. Nosotros aqui não papi di outra em sua experience nang, si outra em papi di experience nang, come on the show. It's not a story time. No, the whole real life. That's what on brand means. And the number tres, mita kere ta tame kere sinya di befout nang anto ta honesto to kantin anto keda ta accountable. Number uno, create engaging content. Dos, papi di bumes experience nang. Number tres, keda accountable and to take ownership and to do better the next time. In number 4, no focus is ik kon normaal kunnen bisa. No. Because these people don't know you. You don't know them. At bisa na kak abasi di 1-minute clip. Kuna mira sin context analysis, may busca the rest of the episode. Dagi po comment, Hasilo dagi pa ko video. see actually, think Sí, pues, algorithm ko to yun. Thank you. Hasilo ko see anto create because you want to create until no create otro hindi. And create how you want to create too. See, whatever it may be. So because if many UGC of cooking, of baking, of photography stuff, of gewoon like demo trabaho, kag da tu pasa like tami pa otro kos tami. Alchemy. Not even stay ko mani but the focus ba kiya tapin sa tipo. Easier said than done by the way. So I'm not tapin sa sinay. Af mo na ngayon na.